Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association, Kalapan Shah Shakipat ba Bakimde Bansir Neting Banbam Dos Yar, Hadin Bakaladon Gajing Pensapriang Yakidur Hakirinsan Social Media, Bakados Yaru Kamlong Shu Banbam, Namar Badan Kiba Pensutu Bakla, Bat Kisir Yok Yopang. Halor kini nakaliang unong yalam jong ka association uba Banshai Karshandi, uba longkum u presiden menta ka atpo artarik jeliu ahaja arpaulai, ula ong bakat kum gajing lei wat jing tip jongki halor kete gajing ong, ha katanat badai pej, gajing pensyai nakaliang katanat kapentikna bakamdan satya, kata gajing pang hakis yar. Betul nanti kita pergi pres, jadi awan jadi bertarung ini. Ya kajing aipor kejong pi akan dikajar met ke pemerintah. Anti-Tila Association kita nanti ya ki General Secretary jam ke CC dan Joint Secretary dan Presiden juga Wade Unit dari Poyodo. Kita dua hari dekat bagi CC members yang untuk nanti habu negusna mempementai sepang kajing pensapian ya kiri kubur balam ler lagi katu kan ni kibreu kibreshim kabu ban pentip ban benar ki social ki platform juga social media ki WhatsApp lagi WhatsApp group kejoki bagadan kata kajing pang kita tiga jangan hadin bagi ngalio ikitur kumka senghi ka bajupe chukri na ka benta jong ini ki paipa mo ki yo kan bam ya kato ki nong di do hagun kata ka por ka bangalio ya kan kajing tep mo bagi di social media nam nim silo song klik ti ya kumka association ngilami balaya kenduro batkan ka bidang department dari orang syong dia banyak pembet banyak diskus berkiru berkai kemai ke bagi rayon orang dia bagi banyak keren ketuk oleh puah dan syong yang meeting bagi beliau juga bagi doktor antara bagi direktor juga veterinary kami kita kawai kemai keba nak lihat sungki itu bagi persiloyo jingtip bagi don kum kini kejimpang hangi boka jelai kejuni Pakai kebanggaan kuat yaitu EP pertama lembaga media bagi press kita yang berada di Kapur ban penting pak pintu dia bandung siar bandung semiat sini bandung tiang hak KBD ban bam di Indonesia ni bagi orang ram bagi chef EP kalau ketua keba coach keba bitu ban bagi dan jelaskan di resim di bahkan kalau kemar keba senior ni kamar papang kami akan rumah ki market ki jogi man ki market tu bagi idon je unit bagi kita trekam ki trekam pro dalam start dan mi ki pet dunia ya kumnu ya jurung ke sini jaka siar kumnu ke siar dia ki hat kata ka ban pensai they ngila ke information ni kemon ke FIR any FIR we didn't launch any FIR they just an information ngila ya kiru hadir ke jingi kedua jingi bat kenika police department polom tinggi ke bagi yo ya ka kubur na ka police department ka ai kita jingi training bat ni but kalau orang bala don ki jingi ja kumgidi ki jingi ja ki bachumi ani sikma but labu ru ya bagi kerpa ki beri ki bashim kabu ya dan ba ka jing penthop ni abo lama ki social media bagi ni shim ya kumgidi gila ban penting ni pensmit ni pensier di kibreu ki balong ki nombam ya ketua siar terkini ki kenten ki makin jadi ki bagi orang asik di pepa ni sampai dia berani ya banyak keren bitin di palan ni hari ba maki la ya ka jingol ni bagi na polis di palan banle ki pada ka jadi bagi show in charge jo kalau tinggi ki balmi yang tu kali marketing wan bagi WhatsApp group na takna mi cuma akan track ya ketika tur ke bawah di social media platform. Ketika kita bagi jinge kaba syamsiya i social bagi ya cuma no sebagai fakar dulu di bentar di bende di beri ke sini kabu. Ketika kita bagi jinge apa itu bagi kuat ban transisi ban panjang ba ban mungkin beri ke sini kabu ini begitu pada masalah ini dijadi dur. Ya halop tu kajing keliba mafikili ni ilawan ikendu i doktor ro de ki doktor kila ka assurance bakamdan kum kata kajing pang ye de nakalian ngajung kiru ada fi kwa manbu jikli ne level likli ka veterinary department they are willing to help you ban kli kata ro kan long kila long willing ban yaraping her kata ro but kila ro ka assurance ro bakamdan kum kata kajing pang ada kadon ro first ka government jungi kala pen mi hi notification halor kata ki ke bro kan